Holen hanan tam cheu namo US politics behind the scene. US ni ruang ada all he adu US ni ruang ada Middle East all he adu I Ngiar lamang timi US politics behind kong he tu tana hen van shom kan du ko na nihin ni chana hen news zong tam pin rel ko men lai nihin achang chu ma me nihin a zaida chang chu ma timi nihin thil tam pi zong thai ko men lai samhan se lo US a politics he zaida si timi kha thai abapi ka chimton chobang en principle ange mi na samo principle asham pi a thai fiang mi na samo ka samo timi kha abapi principle timi ka chimlong mang e tu tana hen he all kong behind politics kong he ka van chim lai e chu ka chim mi chu principle ti ka van chim lang mang mi thil kan thai mi chunga se kan ma dir huna se ka chim lang mang mi kha fian tam na hi thil ka to lai hi ka chim mi nai fian asia chon na van ngai asia chon US politics he all hetin ma se ti mi kha nai fiang lai new ngai se so bantuk asalo politics behind thil a phena a ummi kha zai kan tilai analyze to kho a how penetrate to kho how ifian a how news jo until in narel aswallam until ningte in kan na fiang ko lai samasala behind zaida politics ase timi thei kho kha abapi mi ase chucha chan tu tanna hen kan na pi na US ram valai chung thil chang mi kha zaida behind ase timi te kha van shom kan du na hi abapi ti ya karwa zai ronga kha minung tampi ni itin nan ro kho men all tha cha poilo zai me all tha cha boi pi US ni all tampi anai ko all a cho ko lai ama ni cho ding tampi nan ti kho no ma kha salo khavia long khan chen atu I achung palang thil chot ning thil thei ning lo ase zai ronga da all his US ni adu ti mi kha arwang all jo power ase all anei mi ni valai pi kha influence antwa US ni tampi anei ko tung zai ronga da Middle East adu ti mi kha tu tana han kawan chim lai chu cha chun interesting ngai ase thil a principle a sham pi thei a chun anek noi de te kha va thei lin lo zonga khan thil akal ning dan politic flow kha kan e fiang chang lai ma cha se chu cha chun zai heda principle ti ka ta chun ton ti sia chun lai mi chu khri fa kan si di cha khri fa biak na pakat in ta chun na toi te kan lang tar ma sak lai ta chun na ka ke he ZBC khri fa bu ka se ZBC khri fa bu ka si principle kha abapi a chiami ka si lo wa chun ke ma ka dir hun zonga a shampi se khri fa bu ni angai mi zaitin da akal pi ti mi principle pi zong kha abapi a chiami minung ka si lo wa chun khri fa bu a khan len ta chal na ka phun ka chol sang ko men lai pum zong ka pum pen ko men lai member zong hoda an city ka thai ko men lai mi fatin chol chang na khachu tampi ka thai ko lai asan na ten zaida abapi mi ase kanun na ka zaida thai tak ok ding ase hi khri fa bu ni zaida akal pi mi atung tlang tak ase ti mi thai kha nun kha principle ingai principle asham pi thai ti mi chu ka chimlong mang mi se dai pathangan asa so en anung mi member na sa comment bena bia khri fa bu ase chun kha member tampi na thai kon halai hoilo kom tampi na nei ko lai mo asana ten khri fa bu ni akal pi mi phung rama zaida a doctrinal statement aim and objective ase timi khana thailo khomen cha phung ram da te jong anek noi da te jong na thai ko men lai saman sala khazat bc ni zaida atung tang pin aikal pi mi a principle a doctrinal statement ase timi kha thai aba pi mi ase cha principle ka tilang me aba pit nak cha member kum sha kum kul yong na sa ko men lai khaban to aba pit nak na thai hlan chung pok cha nanun naka nai nun pi hlan chung pok cha phitalu kan tilai ma kha dor en khan nung pen ko lai biak na kal pen ko lai na chol jang pen ko lai semasala kha nun kha na pem lai lo thai zong nai tim lai lo kha dir hun kha se bena bia baptit kan sina kan akum in kum za len kan sa khome zaida baptit a doctrinal statement aim and objective ase timi kha thei huwa ha lo in the vai vuan pen ko lai na chimrel pen ko lai
chu ti chun achol min sa ko chu principal ti ka chim du lang mang mi se chu cha chun thil kha apik pak a US kong si chun na thei pen ko lai tampi na thei lai news on na rel ko lai seman sala zaida a ram pi tak asi ti mi kha na thei hlan chung po chu na thei chom ta te in khan na chol chang lai khitu ni an choi nak le po na choi lai ti mi kha thil kal dan ase chu cha chun a ram pi thil thei a ram pi in nun ti mi kha zai to kan da pi ti mi te kha ma ta chut nak te he khan kawan lak ta mi ase chu ban tuk in a serious me ai batak mi minung na sama chu ban tuk na silo sia khan jan na thei chom mi te thil in khan kha ban the principle minung na kha zaida an ru anak an level zai ban the minung da si ti mi khal lo in khri fa bu member so so a chol chang mi khan kha ban to minung kha zai kan tilai zai rel lo pi in thil ka thei ve ko ti ban tuk in khan ke na ru kho mi tha kha se le na du ning po in khan vai na ti kho mi tha kha se ma level kha ai dang tuk kha level khan nun na thlen hlan na thlen lo po chen na nun chung na thi tiang khatan ning te khan no ko lai chu cha chen tu tan zo ka ban chim du mi cho ke he ban to beru na ka ban nei ton te ka hen news de pol vachim se so ti long salowin kan nun na ka khen step level kai de now se ti mi ru chan na ti mi du sak na heken ka chim rel ton lang mi ka se new ka chim pa kha zaida kan nun na step up hi te he kan nun pi lai e kan level up kan to lai ti mi te kha chin mi phun ser na ka chim ton mi se ka chim ton bang kan ni chim mi phun je ra rang ni chon nak nei kholo in to mi phi mi kan si ro nga khan khaban tuk ruộng nính na cái tê cả chân châu cả cái đủ mi se chú cha chân khi ban tục tê cái tên bạn lang mang e mà cái kha nên khát lâu cha thấy ngay ban tục en cái văn chim na cái asalo thấy mi nên lại thấy lâu mi cái mi phun chung tam pi cái lại cái ban tục thấy lâu mi cha tu khan cái focus đủ đeo pan mi se thì mi de cái văn chim mà sát cái văn đủ mi se lại atu hi ka hen phan thak chung hen kan van hu mi chu atu liwa kan thei ngai mi Strait of Hormuz ti mi kha se ma chu hi man thak ka ban lang tam ning chen kha ki ga khen Iran mi khan a block te ka khan kit te khen alam khe kan phawa khen a thang hamo ti mi ro na te ka mi kha se chu phawa khan jan a billion in a di ding se kha kha chu ko se atu liwa apetana I achang mi thil kha pan thak kan ka ban lang tar mi se tu tan I fiang in nan sin a chim ka du mi cha US ni he all a boy pi tika hen zaida adu na ase he all te khima adu zaida asi ti mi kha kan thai dinga van chim ka du mi ase US ni all tampi aram chungun achro ko tung samajala zero da khi ka middle east ke A Ngiar all kha ma kha behind politics ka tu tana hen kan van thai na ka ding cha kan van chim ka du e aram ma thok en hi tuam bia thil kal ning behind story kha van lang tar haw mi si cha ma kong cho ka van lang tar ma satlai e hi thil hi asham ma thok thil ai thok ning dan cho the breeding with agreement ti mi se ma cho thong khatla za ko le som li ya US ram rak tu mi se ra pi pan hi na adi tika valai pi an har sa tok chutika zaitin da financial lake up in zaitin da ram kan sarlai global financial kan dirlai ti mi kha US rama alai mahamai somli le pali ni ikop in rakto mi se chutika zaida chang ti sia chan US dollar he kan se ti mi kha bekhia na rakto ase chuliwa zaida bekhia na anto ti se chan bekhia na abepi mi pali anto mi a US dollar he central global currency se ti mi kha an rakto chutika direct in ma align palini chun longtin na annai arwang chu US kha khaleu tana khan athong big mi asiko cha khan to kho big lai ti in khan longtin na annai chan apan hi na ka US dollar som thum le fanga dollar som thum le fanga he kol par ong he hin trick to adinga longtin na annai mi se le chu kho chun ram kip a hi US dollar he connection link na idingin ti mi kha tatlak na nei chon apali na ga api mi nei mi che kha US dollar kha
align soldi le pelini US dollar cho global financial funding a tha tlak nak an nei chang chutika her mi chu zaida si World Bank her chang chu cha chon World Bank an tua IME ti mi internal monetary fund ti mi kan tua chang kha US cha a business a foundation of an tha tuk chang ma cha chu economically strategy ka se dollar kha rampi se ti mi kha kana fian ding abapi khi all ke US ni zai ronga da du all themang madu amani chun all tampi nei ko chuta zai ronga da du ti mi kha step by step in khan kan van kal lai chu cha chun ma kha 1944 a khan ton na an nei chu te ka 1945 46 implement an to factor semen law ma chu Bretton Woods agreement ti mi cha kumkul la kum nga rom aro nu khan arok than zai ronga da aro ti mi kha next step a kan kal asia chun President Nixon chana khan ase President Nixon chana khan abui ngai mi chu Vice President zong kha corruption tam tuk te sitika Nixon ni khan Gerald Ford ti mi kha athi mi Nixon zong chu Watergate scandal ti mi ruanga khan zaikan tilai ani zong kha a president sin khan resign ka tu ave 1974 chutika Gerald Ford chu president arak change Gerald Ford shuina in atui zaikan tila Saudi Arabia le US petleina all petleina Petrodollar system ti mi kha bantu ami se chang ma chu next level a Bretton Woods agreement of an ro duwa Petrodollar system ti mi chu vandir ase ma chu abapi tuk Gerald Ford chu US rama kalakte ya knowledge cha kan thaiding mi abapi mi chu Gerald Ford chu VP MP ni team mi zong sala president MP ni team mi zong sala MP ni team lo mi in US president achang mi pa ase ma chu thaiding mi knowledge pakhata chun tuan deu zong ka chim ton US president amak ngai mi pakhat kholai man akai lo mi US president achang mi chu Harry Truman ase nuclear Japan rama thla tu pa ase chun naitana ka chim mi kong happy paran chun Israel ka ram pakhat in vandir asi tika I challenge I ti mi chu atu Persia king kan ti mi Persia king ni Israel mi pol Judah pol kha an rama kir than ding in arak thla na kha lungput te kha a uar tuk ve chu cha chun kha amin kha claim nak zong kha ai rak tu mi pa se maruanga Israel kha ram pakhat in chawlhani dir asitika khan Harry Truman ni hen batak te in khan kha Persia king ni lutna arak pek mi bantuk tuk ten khan claim ai to ve Israel kha rak lon pin ha ma chu US rama thu san mi thil pani te kal laka khan vanten ka van du mi ase chu petrol chu zai ruanga da abapi ti sia chun oil vil te kha zuar tik a US dollar in chok ding ti mi kha sa chang ma chu da ko shui tu na I an thwa ti mi chu ase chu ma chu thei fian ding ase khi oil ke va chok US zong ni chok aram kip ni chok aman akai sila akai ning in case ron ti bantuk luklak kha sala kha case vial te oil vial te kha control in aram kipa zuar te ka US dollar in zuarding ti mi kha USE behind a politic just Julioa zero da Saudi Arabia he bet thatlang na antua Gerald Ford has thatlang na antua tika hen abapi mi pakhat hoi chu US from politic min thang asemi Henry Kissinger ti mi pa kha ama ni khan batak ten abo kan thei ding mi chu thai jinga kra kip tu ka koi ti mi o lo but only permanent interest ti arak chim du pa chu he Henry Kissinger ase chu cha chun interest ti mi kha hi pa ni hin arak fiang tuk chu cha chun petrol dollar system to aliu tana hen Gerald Ford abom du chu he Henry Kissinger ase ti mi te kha kan ban thai ha chun ma liu chana khan 1974 liu rong sang a zero da Saudi Arabia he chun antua adang hen tu alo
ti mi bi hal na kho chu liu tan a khan middle it in all a chu atam big mi produce atam big mi cho Saudi Arabia ka se nihin ni chana chun all kha kum khat in chuka rama chan achuak ti kha van thei ki ase khaliu tana khan chun Saudi Arabia khan achuak mi kha atam chem chu cha chun Saudi Arabia he na tlak nak an to Saudi Arabia he na tlak nak an to ti ka chun kha Saudi Arabia he na tlak na an to mi system nin khan adang pol zong ni khan an zu ti ka chun kha all kha khi all te long ke US rama van lu se adang rama vakal se timi men selo khan behind it thil abapi tuk ni cho kha all pau kha zai khoi ka phun vazuar po US dollar in zuar asa chang chu cha chun US dollar in zuar asi tika zai da se mi cho US currency US dollar kha top asa chang chu top all cho vai kan ban chim na cha khan valai chung pum pi ni se aphun phuna motor van long train zai zong vial dia all jam phan mi asa chang valai pi a function kho na ha ding cha chun all kha phan a haw mi se chu tik a chu all van phan nak ding cha khan zai da her chok a haw chang le an ma le an ram tang ka chung khan chok nga mo nga ti lo kha nga lo ding khan US ni khan a control chang khata khan thil kha US ni to chu tika US dollar kha an du lo zong a khan phan a haw chang chu cha chun Europe Asia all an chok tika khan US dollar khan an chok chang chu an chok nak ni valai pi kha hriam nam ti men salon khan kha dollar power ni khan valai pi kha a ukdi chu power kan ti mi aswal lam chu kha ni khan du le tangka kha ram kip kha zai kan ti la US dollar kha choi kho sa chang e US dollar kha choi kho se e US ni khan adu mi ram pau kha sanction ato kho than chang khaban tuk in khan dollar ni khan valai pi kha among dollar tangka kha aphan se so thil chok nak long aphan se so tikin zai kan tila niam tuk in kan ro lo din te khan kha pan hi te kha van lang tar ta ka van du mi se dollar ni zai tuk in da awak re na chuan ti mi te kha chu dollar pi ni chun valai kha control chang chu cha chun ma kha zai da si ti sia chun irat zong ni khan arak du lo e irat zong ni arak du lo tika sadam hung sing chan na khan dollar irat te pol chu middle is a kan thai bantuk in all a chhuatam big mi chu iran te pol Saudi Arabia te pol Emirates te pol se khapol khan se chu cha a sadam hung sing zong ni khan US dollar an zuar kha du lo e phun in khan Asia rama se ke adang phaisa in zuar ding kha I think mi se chu cha chon US ni avan ngiar chol na tha na kha se chu cha chon US ni sadam hung sing tha tika a reason tampi samhan sela behind amaru big chu tu tana kan ban thei thiam ding mi chu US ni valai chung pumpi a control na ding chu bai dollar in se chu dollar am phan kho na ding a chon valai pi ni phan mi all in khan next step thil akal nam tan cha se chu cha chon US dollar valai pi a top asina kha ding cha chon he all he a control kho rim ka ba pi mi se ti mi kha kan efficient ha chu cha chon Libya asi zonga khan Gaddafi zong kha zegan tila aban boy toina kan ka ban lang tar se chon all kha tangka kha dollar kha khen atim ve than US dollar phan loading thlen atim chu tika chon rebellion fighter pose on ni khan an male ram civil war sin an dau ve chulio dir hun na ne tu ni air strike khan arak bom chok kholon in atu tika an ma Libya fighter rebellion tu ni khan Gaddafi kha an tlai an tha tim mi kam pu se a big engine ne tu ni khan vai air strike in khan chok kholo dim atu ne tu a chun US song ani tal tin mi kha automatic in thai ase khata khan behind until kha ase or Africa cho all tampi a chho na ase chomo le Africa le Middle East he zaitin da I connect the sia chen an ni cho an hol zong an language song kha
ai lo an culture zong tampi ai lo khaban tuk dirmun ka sitika khin middle east he khin pe tlai na kha ni kha atha tuk mi ase le chuban tuk dirmun se atu ta na hen Iran le Israel boina te pon zonga hen US ni ai van thak tika hen adi ka cho kan thai ding mi cho US ni hen a dollar control ka adu pen e aruang cho kan chim ban tukin kan ma ka next zone chana khan Britain Wood Agreement ka cho arak rok chang kha goal athama thok i strategy cho goal le dollar kha trade tu ka se samasala Vietnam ral tam tuk te an thi tangka tam tuk te print up an tu tika goal le dollar kha exchange tu tika khan ai phia ti lo chu cha chang friend president zong ni khan ma he affair mi ase ti lo ti akhan avan phun zai chang chu cha chang goal kha zai kan ti la a dollar nak an khan a goal khan du deuh chang la dollar tu kha goal le tu khan exchange le tu kha ane team chang dollar tu kha cheng salawin khan gold tu kha valak than I dollar tu kha pek than ti bantuk in khan valai pi thil kha avan chan tika khan nek zon ni khan ma kha phi e ma chon nek zon shock an ti mi ase le khata khan Britain Wood Agreement kha arak di e chu goal in ni ni chana khan all in khan second step a khan US ni avan kal pi mi ase ti mi a strategy kha kan man thai ding la ba pi ton de ka chim ban tuk in ram khel po ni zai kong an chai zonga an bui len zonga at principle kan thai ding mi cho o an ni cho an kal pi mi an chai pi mi an bui pi mi cho zai da si strategy si ti mi ka kan fian a how cho mi ase khaban tuk khan zai da principle si ti mi kan fian lo si a khan jon ro lo khan kan ro la kan pe ton peng la zai da ape par adop na ultimate goal si ti mi khan tla kholai lo ma cho principle dan a politic leader na ankal pi lang mang mi discuss an to lang mang mi zai zong vial te cho strategy ase ti mi ka kan thai ding atu I ka ban chim ban to kan analyze ni thil an khel hai an zai lo lang mang mi che zai da ase zai da au kham ase ti mi ka ase ka sul va kol len zai lo ti mi kan lai khru na ban tuk in khan lai mi cho content mi pol content mi tha du ning thil silowa khan chan ver khoi e chu kha bang nia za che ti lei khin kan la cho valai chung level thil sining khan thil zo lon khan ma lung chuak men diriam nak men en valai chung thil kong pi zong an I thak e chim chai amhang mi kan se I ma ta khan thil kha si ti ka ni chana chon kan ban thei mi cho US zong ni khatta lai kap em struggle ve ai zom ve aruang chu kan thei ban to ni chana chon valai pi thil Ivan Mer chilang mang mi cho kam khat la ya brick ti mi kha van chok chamu US dollar zai kan ti lai avan do tu ding a khan brick ti me choke chu brick ti mi cho kan thei lang mang mi sa ko na ten atu I kan chin ni he pe par in thei deu na kha khan ban lang tar thana sia kan chen BRICS brick se e chu pol cho Brazil an se Russia an se India an se China an se South Africa an se chu panga na cho brick ti mi kha ase le kapol ni zai kan ti lai anma paisa bakin China paisa yuan ti mi kha pan an du chang le ni chan I a problem Iran problem zong cho zai da se Iran ni avan ti re mi cho chulhana Libya se chulhana Iraq se US dollar kampang lo in adang dollar adang paisa tun funding ti bantuk in khan atu tan a wrong thum na ka kan ti lai ma thil avan chang mi cho zai da si ti sia chum Iran ni US dollar in salo in June ti mi anma China tangka in zurding ti bantuk kha strategy avan kal tar ve mi kha se chu thil chu valai chunga tu he avoi thum na thil avan kal na ase ti mi zong kha kan ban thai kha ba pi US cha chun don khan tu kha avan ngan chin mang kan ti kho chu ban tuk asi cha US ni valai kha influence to adu phone chu cha US cha hen rian ngan pi ti mi kha fiang te in khan hu kho ase US ni zaitin da ka khamlai ti mi kha ai zoom cha how mi ase zai ronga ti si chu ni ni I problem he issue he ki all men ke salo all men konga atuk adau le ti men salo dollar ase dollar is it in the village ka control lai
timi hi USE arampi akalpi mi foundation issue asironga khan ma chu US ni hen a handle how I ven a how e a thon tar zo ha ma thil cha se le Saudi Arabia he khan agreement khan dak to tika Saudi Arabia kha agreement to tika US ni offer atu ave mi cha naram kan kil ven piak lai security kan to piak lai help me pop kan bob lai ti kha se kha ta khan thil kha ni ni tiang khan arakale Saudi Arabia he US batak te in an hoi kop na dir hun zong kha hero ma ase ti mi kha kan ban the phiang dinga khan van lang tar than kadu mi ase e chu cha chon nihin a toy te in van lang tar kadu mi cho tam pi chim ding rail ding a mi lak a tu tan te ka van lang tar du mi cho politic behind a zaida US ni I tin mi zaida an thakal ka achia chen mi zaite da kluk ok thalo in he chatia tai ri in akal pi lamang mi ase ti mi kha tu tan na han kan van thei phian nak ding cha hen lompal te van lak tar ka van du mi ase chu ol song a ruat mi chu thana nan khau samhan se lo phiang de kan thei ding mi chu ol asala dollar ase dollar pi hi ko asi ti mi kha kan phian ha US song ni ol tampi nei ko thram ni acho te lai ti song atmi nan khau no ni ni tiang song acho lei chung lo ni tiang song acho lo acho ve cho zai kan tila acho song cho lo kho song se samhan se la ma kha kha valai pi Ukraine nak din cha influence to nak din cha kha US ni ol tampi ka nei ko e timi kha valai pi Ukraine alam asalo timi kha kan fian ding abapi valai pi Ukraine din cha chon dollar he valai pi ni an pan kho an pan du kha abapi mi ase chu lo wa chon dollar in valai pi he sanction jong atu kho atangka jong achoi kho na chu te ka asipui kha thang chin thlo ma lai chu US ram e athon na aram pi se a kilven chen mi jong se chu a behind a politic ase chu US dollar athon na hading cha alam tha big mi chu valai pi ni fan mi all in hand control ase timiti kha toy ten kana fian na ding cha ma te chu tu ta na hen van from kan du mi na se ngai tu den di lak chunga kailon thank you